Pong kami dui khalei bamli mi bingna sa ngai sai kha ayin khamayon mi kala mahai chansam gabi gasang magada jiko dija tharada thruk remakeup da ishiwui khamadaya bauping ADC's committee mikhavai HAC resolution li Tangkhul long reina panglak eina ngasung haira constitutional magasa resolution ji mukhisang phalung mara ji haira Shankhui leiret ngavai phin khavai ka sali Tangkhul azay gatamnaw long eina zingsho gatamnaw long na makamaya ngabaw haira DPR khangaran li magatom bai mara ji haira Leikyang athor ache the Tangkhul Express we pau inji Shankhui ina ba mi dalei pau ping mai sai na ngang rumsa ADC elections masarang lakha yang sangsa khawai committee semra gaji hill areas committee we duidakli Tangkhul naga long na makhamaya ngabaw haira HAC duidakla Indo Myanmar leiret ngawai kaphin maramli aya Daniel president sword washum na thanda breast gazip bamma Daniel president na HAC we duilep chili condemn sada recommendation ji mang yimana constitutional masamana gaji hang haira Itumna thay ADC elections masarang lakha ina dangda wuivang administration otsa khawai the mi mak gazang committee semra gaji HAC we resolution da ka haina Kala committee jiwi meet rada jisha na former ADC members local governments experts kala prominent intellectuals li kapang sangra khanina Manipur Sarkari nominee ngasara da daya Resolution 59G ADC with caretaker chairmanships Shokarna cancel sami ka highway eina kharana kala election masarang lakha eina dangda wuivang ADC otsa khawai temporary khangran sada committee ji semra gajina Daniel nakahang HAC with recommendation ji legal frameworks kala governance rules li madung makan haira Democratic process John Makanda Hill Abamli Democratic Makasa governance system khira kawai kasana da washumna resolution jili makamaya phungshokka HAC na khili phaisin da ADC saikorali democratic election eina maningla nomination eina sara gaji khala da long rejina khanghan sai HAC with resolution hiling asunda legislative assembly we naga members MLA bing la minister li Daniel na mring pa phungshok haira Atam na constitutional provisions masyurtura Arui with democratic mashun ngak miran yang ram haira da mamya khangai hangsanga constitutional mashun ngak mi da maram hi governor na yang sang mikhavai Daniel na po haira rule of law li Arui wi shit gasang leikhawai constitutional magasa HAC resolution ji mokhisang pai phalung mara da long rejina hang haira ADC elections atam jada sami khawai gasali Daniel na banglak eina katoma kha nomination eina ADC members ka bangasangli Daniel na mamayamana da hangsanga free movement regime FMR ka khamgala Indo Myanmar leiret ngawai phin khawai gasali Tangkhul naga long na makhamaya phungshok haira Border fences sem khawai gasaji naga nawbingwi mashun li ka hapna da khwira gaji Daniel na hang haira Naga FMR li khangasun historical agreements kala ngashanwi zat khanali khayashi da naga abam hiwi ngadei hang ka high status li hapki gaji phekar mukhui khawai sarkar li bo haira press gazip chili Tangkhul gatamnaw saglong Tangkhul shinaw long Tangkhul mayer ngala long gala long phang da dei da wazang da Daniel wi khangawaw jili gatom da HAC recommendation jili makhamaya phungshok haira Kala leiret ngabai ka phin dila makhamaya Daniel we ping anin li ka gatom phangshok haira Arui khangasan malei kala Arui wi khamaya mazang la kamjong shong Indo Myanmar leiret ngabai phin khawai gasali Tangkhul azay gatamnaw long eina zingsho gatamnaw long na saglak eina ngasung haira leiret ngabai ka phin on ngru thakta ngasam khawai ka bomaram gatamnaw long khani jina bi ka chang chief minister li ka bisang ka haina Kha makhamaya leilala detailed project report ngaran khawai thui ka hai hapdali sarkar na jiji khami shok hawa ngalei hi Tangkhul khu bing na leiwa kala khamashunga stakeholders ngasada jigatha project makhira rang lakha Arui li ngasan phulungi ka jina da long khani jina hanga
Kala makamashung international boundary nguida yakshok khami thari leiret ji mamashung khirang lakha eina dangda Kamjong district bamwi leiret permanent ngabai kaphin ot masa bai phalong marada Tangkhul azegala jingcho ka tamna long na kapi shokka Border fencing project khika khawai ka sali long khani jina banglak eina ngasungra gala DPR khangaran li cooperation khami bingila mamaya marada ka tamna long khani jina hangmathin haira Myanmar we in illegal immigration ragzangwi issue khalei kayakha wuivang free movement regime FMR khutui khami la leiret chung khami hin solution manga samara jina human rights chon khamagan chok nasak bayad long jina hanga FMR kham khami kala leiret ngabai kaphin maning la phaikar gade National Register of Citizens NRC update kasa Population Commission gasem inner line permit ILB system jekjinda kahai hikatha hiwi manga ina illegal immigration issue mathame address sabayada long khani jina hanga India hi United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples andribwi signatory langsai jiwi azingli international leiret na ngakai mi high indigenous communities ping leiret maganda tais leikhawai wi mashundi khaya shirana gachila hangsanga Shurkar na FMR kuitui kala leiret ngabai kaphin otsakji andrip commitment li khangasung sara gaji majan sanga Border khalei hi mangana sanga kha Tangkhul aje gitamna long gala jingsho gitamna long na democratic protest kala Shurkar li kui makhanga shik movement hapo khawra ji haira Border fencing maram hiwi ina raka shok angret state kala Central Shurkar na phungra gajila long khani jina hang haira Hill Area Committee HAC we ADC resolution li Ukhrul District Congress Committee DCC nala makamaya phongshok haira Agriculture, Forest, Land Management gala Social Customs mi maramli legislate sa kawai pangshap khalei ADC's members katha da shurkari ningajang aina kabang baira kala da Congress Committee jina khanghan sai Kala Indian Constitution we azingli key article key section na hikatha ka khram shortcut electoral process mayami khala da Ukhrul Congress Committee na khanghan sai HAC with resolution G article 371C li khayama gashi kaphungnaw bingli insult kasana kala caretaker chairmanship cancel sa kami Guwahati High Court judge kami li John Khamakan na da Ukhrul DCC na hanga ADC election zingum madi masami la ra ka hai hi kaphungba mi grassroots democracy sashiman kamina da hangsanga BJP hi ND Hill People ND Tribals kala ND Communal Harmony na gaji thekhui haira da DCC jina ka bi shokka Congress Party kala DCC Ukhrul na kasai na ka mabamara unconstitutional undemocratic kala illegal recommendation ji state sarkar na Khui sang akha party jina maram hi court of law li khui vara ji haira St. Joseph College Ukhrul we College Weekly aya cultural day mayon haira Horthang Haugapo College Week we akai akasada aya cultural day angran angyeli hunpun khanui thought cultural research forum mi president Solomon Rakhui kala forum juwi member na cultural ngahan we mashun makhui yang me samiya Angran angaye jili haula khanganui ngahan rumida college jiwi house madina shirukhiya HKCRF we president Solomon Rakhui na kakabla St. Joseph College la phokla ngahanna St. Joseph Ukhrul we cultural in charge H Somungna College Weekly Cultural angran angaye ji khamadaya khangasawi maram hangsanga Itumi nga shan khanui tho na mathei matam khuyakha itumi tho thili shiman ga bai leya da college cultural angran angye jiwi kan khana maram kasat sanga college akali sports aina
ngashan li sakta ka khui hi holistic development community ka sem gala inclusion khui khara skill development stress relief ina mental health networking abong diversity li ka gatom hi ka tha hi khui rang sa ka ji hang sanga Saint Joseph College Ukrol li tarik maguda thuru kaina tangda ngashan sari celebrity red carpet cosplay gala ngashan li khangasun dikui azing li face painting angran angye la jangdale Leiret ngabai ga phin maram li ngasunda ayaram phoili Rizon Longwi Vice Chairman Nathum da border survey dimli Shankhui thadlaga survey ngasam khawai warning mi haira Rizon wi gathana bingala aunga bing na Shankhui da khalei regional saikorali ningashi phongshokga Ithumi abamli border fencing gali kha ina dangda masa bai phut mara ga jihili khokha sasa da hobing jithung na ga sa thaira Ithumna thei bai leiret ngabai ga phinji ngasam khawai kamjong wi khu nga da dei da na sarkar ka po kamjong district wi DC na Manipur Home Commissioner li ka bisang haidale Maram hiwi GT bi ka chang mi sang da border disputes resolved masarang lakha border fencing masa khawai ka po ka bit ina mi sang ga haina Kamjong district khu la long nga dei da na ka po GT DC jina state home commissioner li mi vaya GT jiling soda Kamjong district wi alungli headman tharada gathum gala CSOs shinina joint application kami gala villages authorities tharada gathum maina CSOs shinina GT ga bi ga sangla phonda Jehovah ga haina Manipur with displaced persons bingli gatom kami projects ngada dai da sami da khalei maram Chief Minister N Biren Singh na jisha thaira Internally displaced persons, IDPs being with full-time relief wuivang, Central Kala State authorities na sami da khalei maram press gazibli Chief Minister na phaijitheiya. Displaced mi bingli priority milaga sarkar na shim tingshini semira dalei. IDPs being with rehabilitation wuivang, lupa allocate sahaira da CM na hanga. Manipur wuivang lupa crore shakhani magamanwi football stadium project with final approval masangla mihaura da CM Biren na hanga stadium ji gup ka hitharan sports league ga dom mang maningla stadium ji na Manipur wuivang ga jihan gala regeneration wi ama hanga sara da machan sanga Kala ningol jakoba ina Diwali phani thili IDPs bingwiwang special relief package sada relief camps wi inmate gachi dali lupa thingkha mira da CM na jishat haira Sarkar od kasana bingwi dalob la pensions banda khaleji kachang wi alongli tharmi haura da CM Biren na hang haira Kala district headquarters bingli lupa crore shaka hangshni da phanga manwi concrete shongfu sem khawai ngaranda leya gajila chief minister na hangsanga NBB na BJP kathan sarkali khangashik mujugli shidlika da ningkhamong leida khlei atam le National People's Party NBB wi mi stately ungzang haira NBB National General Secretary Organization James Sangma Nathan the National Delegation Member Phanga Aya Infali Ungzanga IT Pao Atishur the Atum Khoungji Chief Minister N Biren Singh wi Administration Li Party wi support kami evaluate Ungasana NBB National President Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma Jiho Khoung Party mi bingji Kerala State President KT Thomas Arunachal Pradesh Working President B Page Youth Front National President Niggi Nongklaukala National General Secretary Law and Administration Apaya Gishe Atumzanga Atum na party MLAs kala local gathana bingli sampangda political angaret thekhui la yariwi kapning thekhui khawai saraji Atum na thega khui report NPP National Executive Committee li milaga committee jina alliance satwaki ga jiwi maramli duilep khuira da hanga Itum na thei pai member hang thurukwi assembly li NPP MLA shini zangdalei Ukrul District Jal Development Project Officer Wishong ina gichat sali Kajia mini anganwadi center thangpanga da gutum upgrade sa kawai helpers pasangra odbam wuivang written application ngahot dalei helpers odbam wuivang kuung or mini AWCs jiwi bona fide residents ngsa phalungra local shinau zingum tharada jisha deina thuilaga thumrada phanga makan rangji bing na apply sa baira Application li matric certificate, 12 certificate, Aadhaar card with Xerox copies, village headman or chairman with certified bona fide kala passport size amukhani zangra.
application ji rak rang apai November tarik thara makan rang lakha misang baira Anganwadi helpers ka mikhavai TPC or interview ji ngapai November tarik thara da mati thangsara abamna ukrul mini secretariat South Block ICDS cell district program officer with office chamberlain Sara Redan gala oral desk la jithangathor bungjiko makhaili Sara Candidates being 10+2 qualification lay palungra kala mini anganwadi centers abam jili permanent kabam bingli preference mira pau hi ukrul CDPO office wi eina ka shokna helpers khrisangi gaji mini anganwadi centers bingji meizailung phungreidang halang shiri shangshak lungreiphung mabum khangkhui DM kasom rashungda zangdalei Mini centers hangbanga da gutung me aming bay da screen li yangkhui bayra comment section li la sangmi hai dalei Yari na bam nganaw kawai gala si hasa kawai abam sa da la naidang ukruli Raguis Memorial Prayer Garden kam recreational center shomi haira abam je mawan sa kahai kore ragui ina amot ragui wi mingli nawngarana sem kamina Tangkhul Nagalong President Sword Vashumna Memorial Blakeland Mida Sender Ji Tharkat Kaka Angran Angayeli Ukrul with Deputy Commissioner Gengu Zuringla Hunpun wo HA Khayaiwo Tangkhul Shnalong with President Tingray Pilung Harwashi Atumla Wazanga Mawansa Kahai Kore Ragui hi Zingum Hangmadi Mission Outside Awi Nawngarajichat Nawngla Vugatum Nawmayera Panga Leya A brave mawansa kahai amot raguila Vreshi Luiramli Lungsanlak ino Adram Gatumia. Ragui Memorial Prayer Garden ina Recreational Center Jili Swimming Pool, Football Turf Ground, Homestay gala National Recreational Park Haimiraji. Abamji Vareli Krachan Gasa, La Seha Sakwi Kavai, Meditate Sakavai Abam Sada, Saikorali Shokamina that now Mayera, Bowring Raguina Hanga. DC gengu zuring lana kahang seha kasai na ngasoda naw yok khui ava abasam ka phanghi so khami ngasaya ithum hi somi ka hai thona ava abana visionary atha yausang ka hai ji athei mathei urada zuring la na masot miya Recreational Center Tharkat Kaka Angran Angye Jili Masot Khonna Special Performance Kala Ukrul Central School with katomtheilak na Traditional Folk Dance Sajiteya None shong hong ba kasava na yur kareng la khayor mamayamara the district magistrate na prohibitory order shok haira hong ba kasava na yur bing madailak ina amur falcon va na kareng tu kakhui sagathat kala khayor mamayamara ji haira District Administration Mijiji Kamiji Achahon Tang Divisional Forest Officer Wina Formal Request Shoka Highway Tili Karana Wildlife Protection Act 1972 we azingli wanau yurbingji khawangkhui khawai phekar gakhui kasana jiji khami ati shurda Wildlife Kareng Sagathat Otsak Wildlife Protection Act 1972 we azingli dandi makhangyi otsak na da khwira Amur Falcon Tamenglong gala no ne shong ungjang phokhaira gala wanau bingjing a phega jang ina dangda ungbam laga chathaugi gachina District Magistrate Navanau Kareng Kam Kamijili Ngasunda None District Li Khalei Erkan Saikora Hamsang Kawai Hang Haira Erkan Saikora Local Village Authorities Li Misang Laga Ngapai Gajang Gabay Eina Dangda Authorities Pingwili Haisara da Hanga Jiji Kamiji Wildlife Kavangkhui Kawai Gala Ecological Balance Mashiman Ngasa Kawai Yarina Sure Kawai Administration Na Bo Haira Ladrida Ajiwi Kamdaya Bauping ADC's Committee Semkhavai HAC Resolution Li Tangkhul Long Reina Banglak Eina Ngasung Haira Constitutional Magasa Resolution Ji Mukhisang Phalung Mara Ji Haira Shurkarna Leiret Ngavai Phin Khavai Kasali Tangkhul Azay Gatamnaw Long Eina Zingsho Gatamnaw Long na Makamaya Ngavaw Haira DPR Kangaran Li Magatombai Mara Ji Haira Ajiwi Bao Hiling Ajang Haira, Bao Ngana Dakli Nathum saikorali Ringapagala, Kamahaya Zimishong Asasera no.